grandfather drove his Jeep from Klenchi to Domažlice. Of all the places on the square to park, he parks in front of this building here, which is the only one that has a name on it. So he parks his Jeep, he gets out and he looks up and he sees that it's his grandmother's name, Ruska. Gonna lay down my heavy load down by the riverside and study 101. We came through the mountains and then we came here. I took many pictures of people and children and pretty girls. To je tady. Tady to je focený. We had an amphibious German Jeep. Really? And we rode it around on this boat lake and it sunk. In the Jeep Little K, Grandpa and his driver headed in towards the land of my grandfather's ancestors. But in the road along the way, they came across fresh dead bodies. When Grandpa got out of the Jeep, they were part of a German concentration camp. Část Chocka byla už v 38. roce přivtělena k Třetí říši. Výrazy vzdoru tady byly, ten největší byl v 39. při pouti u svatého Vavřince na Veselé hoře, kdy přijelo 120 000 lidí. Pak tady se sešla skupina skautů, přísahali věrnost republice a gestapo na celou tu síť přišlo a tehdy to skončilo řadou trestů smrti. Po kolikátý jste v Jeepu? Druhý. Po 79 letech. Přesně tak. Ta jednotka, která osvobozovala v Běloubice 45, je kousek od nás, zhruba 80 km na základně ve Vilseku. A pořád drží na hlavách stecony, na nohách ostruhy. Ta jednotka osvobozovala několik stovek koní a hříbat z Hostonského Řepčína 5 km ocel. A mimo jiné všechny klisny lipicánského plemene. Americká armáda vystupovala s tím, že začne osvobozovat české území. Dostali se sem do toho prostoru Černé řeky. Pro německou obranu to bylo perfektní místo pro vybudování opěrných bodů. První tank americké armády dostal zásah a v tom tanku zemřel Paul Shannon. Tady je fotografie, takhle vypadal Paul Shannon, který zahynul v tom Shermanu. My grandfather, Matt Kono, come to Morocco and go to St. Lawrence Church. And then when he opened the door of the church and walked in, he couldn't believe that there, above the altar, was a painting of St. Lawrence that looked just like the painting of St. Lawrence that was in his church back in Wisconsin. We had a good mission. We knew why we were here. We were fighting for freedom, and we succeeded.